Gospodine Macut, čak i da je vaša Vlada sve ostalo radila kako treba, a nije, čak i da ste smenili ovu osobu koja ovde sedi kao ministar kulture, a pred tužilaštvom kao prvooptuženi u slučaju Generalštab, trebalo bi da padne zbog Timočke Krajine, zbog Zaječara, zbog rudnika Malka Golaja. Ne zato što ste pokrali izbore u Zaječaru, jer vi drugačije ne umete i ne možete da pobedite, već zato što ste spremni da žrtvujete ceo jedan kraj, celu Timočku Krajinu, polovinu istočne Srbije, kako bi Ziđin otvorio još jedan rudnik i još jednu topionicu. Sve ovo žrtvujete zbog kineskog profita, jer nama će od svega ostati samo jalovište. Vi ste Vlada koja raseljava ljude. Vi ste Vlada koja ne poštuje zakone sopstvene države. Vi ste Vlada koja zastupa kinesku kompaniju, a ne interese svojih građana. Jer da poštujete ovu državu i njene zakone, neko bi tražio od Ziđina dozvolu za radove koje u Zaječaru izvode. Neko bi obustavio te radove, jer ne postoji ni jedan papir. Neko bi ih pitao da li možda imaju i da li su radili. Gospođo Mesarović, ne cokćite, nego se potrudite da na jugu dovedete nove investitore. Da li možda imaju studiju o proceni uticaja na životnu sredinu? Neko bi ih pitao i neko bi se osvrnuo na to kako sada izgleda Zaječar nakon što su teške mašine došle na samo 8 kilometara od centra Zaječara na poljoprivrednom zemljištu. Neko bi pročitao izveštaj inspektora šumarstva, gde piše, gospodine Glamočiću, koji je do sad bio tu, evo ga, da je 12 hektara šume posečeno mimo zakona i mimo saglasnosti nadležnih institucija. Vi ćutite. Ćuti premijer, ćute ministri, a zapravo ste sve vreme opsedali Zaječar u izbornoj kampanji. Slikali ste se sa ljudima, delili ste subvencije, obećanja. Sada kada su ti ljudi u strahu, nema nigde nikog. Ćuti oktroisana vlast u Zaječaru. Zašto sada ne odete? Evo ovde je ministarka Handanović, ona je nadležna. Ako građani ne znaju, dok ona živi svoj dolče vita, njih će da raseljavaju iz njihovih kuća. Da objasnite Zaječarcima da će na poljoprivrednom zemljištu na 9 kilometara od centra grada, što se po mapama Ziđina i vidi, nići rudnik sa 4 okna na 1650 metara dubine i sa tunelima od 6,5 kilometara. Ti tuneli doći će do prigradskih naselja i na samo 2 kilometara od centra Zaječara. Gospođo Mesarović, ne gledajte me tako zaljubljeno. Imate li predstavu šta to znači za Timočku Krajinu? Šta je ideja? Da nas potrujete, da nas raselite, da ostanete samo vi da vladate na opustošenoj i goloj zemlji. Vlada koja žrtvuje svoje građane, svoje gradove, koja ćuti na kršenje zakona i štiti stranog investitora, ne zaslužuje ni poverenje građana, ni poverenje poslanika. Takva Vlada mora da padne. A pošto ste vi većina i znamo da nećete da zaštitite Zaječar, Bor, građane, morat ćemo da se branimo sami, jer u ovome nije napadnut samo Zaječar. Radi se i o Boru koji će se naći između dve topionice, a koji je već više nego zagađen. Ako niste bili tokom zime, a niste jer su izbori bili na proleće, Zaječar se nalazi u kotlini i bez topionice je jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, a često i u Evropi. Zato pozivam sve da pomognemo Zaječarcima i Boranima. U toku je rani javni uvid kojim se briše granica starog rudnika i sada se tu pravi novi mega rudnik. Preko 2000 Zaječaraca podnelo je primedbe Republičkoj agenciji za prostorno planiranje. Timočka Krajina nije na prodaju, niti služi za ostvarivanje tuđih interesa. Zaječarci da znaju da nisu sami, a vi da znate da Timočka Krajina ne sme da nestane. I za kraj želim da pozovem ministarku Sofronijević, pošto je ovde, da prošeta do Niša, da dođe do Panteleja, da građanima Borske ulice objasni gde će sada da žive, šta će biti sa njihovim kućama i da znate, premeštanje, odnosno izmeštanje pruge znači da se pruga izmesti van grada. Ovo što vi radite u Nišu je zločin protiv Nišlija. Vi prugu s Palilule premeštate na Pantelej iz gusto naseljeno
iz gusto naselju u gradu u drugo. Pantelej je najbrže rastuća opština u Srbiji. Šta je ideja? Da je zaustavite. Zato ova Vlada mora da padne. Hvala puno.